kuran sepang ka history jong kanong ba Jerusalem, ka history sepang kata kanong ba kabau Jisu hi daladi u layu kejat, u Jisu hi daladi ula penadkam ya ka, kaba ka history ha ka perthai barok ketip sepang ni nong ba kanong ba Jerusalem kaba ngiru ki Kristan ngiju sultanat ban pelik jimut sepang ni nong ba Jerusalem. Ka ai ka pitip ladangi wat ka history. Hakani ka nong ba Jerusalem ka bangi ni pelik jimut ba ka de leng ba ka rukom sensyar gisim ka jingdan jo ki kun Israel ba ka jingdan jo ka tempel lani haswa ta ka jingdan jo tabernacle hapo jo ka tang ka bidai baik ka history jong ka nong ba Jerusalem ba ya ka jaka ka ba ka tempel baar hadu ta kalong kumno kani ka jaka to okay to ngan suya tho an sedang baik nado ka jing sensyar ka jingdan jong usim Melkisedek hadu ka kapor jong ki Arab lani ki Arab period lani Arab Khalifat te nginya ikon mangalaong nganam kanang manam tu por ngan yele ban tho hang ni ru kanang ba ngan ro hang ni na kanang ba pin yo ban jingsa menen ngala le po sai ba un phat le tang ba la no te kham yo le gidur nada nga pen idi gidur kham yo ban ti menda hang ni ha po ka whiteboard ka sulong sketch bi gidur te le si kala ban kodor kala malong mitai kan ban yo ban ke jimbut pat scam kala biang ti everyday bat ka kin jo break bible ngan puli ka nomor ba la ga puli ka kan ta ka por ti kumta ngan nya limkot bet bat iki khot pila ban tho iki sa puli kat kom ka jing tho ha ka tien ka jo blai to shua kata kembang laong nya ni la dus im lani ka jingdan jo Melkisedek hadu ka por jo ki Arab period lani Arab Khalifat but meta shua nya yang ti betai ngan pensya kintian lan pipai ya ka map jong ka kamdei ka Jerusalem ka map jong ka Israel kawan ka dur jong ka Turai hadu kanu pia pelik jimot aba everyday ka map jong ka Israel kawan ka dur jong Turai kani map ka bang asu sketch belum mala kawan ka dur jong Turai kamdei ka Turai ka bang ipot ane ka Turai ka baki pon sa perekaman pon lai pen kawan ka dur jong ka Turai ka jupar khat ra hadu ka no sisa kani ka jaka ka bau bulai ulajit but ha kani ka map ka don ka ba Jerusalem hang ni ti mentai ni krat ni no mikra ni ka map ka bade ka north ka south ka west ka east ka mi ka sa ni ka sa tai ka sa ti ni krat mi tai kani ka ba Jerusalem Jerusalem ba kau kham su fala ro balong ba ladingi pe ya ka map ka barim jo ka nong ba Jerusalem menta ka nong ba Jerusalem ka yar ba ka don ka New Jerusalem ba Old Jerusalem ladingi pe ya ka map jo ka Old Jerusalem kalong hi ka dor jong Turai ka ni ro kalong ka dor jong Turai kalong ni kalong pela duk kata perkat aduk kat no kalong pela ni nong ba Jerusalem teko lai kan ka jinglong juga belum mala ka bangaw la ti shwa nginya iki senam ban namang habya duduk BC mut shwa kuris mut before Christ BC dan kalau kong kin senam shwa sedang no spa kaput iwe kadang kan batai si iki senam kelumah tu ka kat bang adang batai kat jingwan juga sim ka hiar ka senam kani ri kom kain yaki senam da BC sedang no spa ko iwe kada wanam sngau phala sibet nang la batai yang ki senam ka por dangya new BC to niat cu story mta haus senam arajar senam shwa BC arajar BC aku por wadon Melkisedek
pin pulih Genesis kat saulondong kat nyau du kat kendai. But om tang bu diusim udai ru ulindo kabumut ulak ban kenya kemat jumblai. Kabakan pala kalong ba uni udi usim tu ko udai ru ulindo. Te kum ta ke bagi kinong wat jing tiap kita ki ba wat jing tiap ki syamba hakapor jong ki syamba hakapor jong umet ki sedek ki syambia ki jaka hakaba lakenya namta kakerteng jumblai kaba umet ki sedek punan kampung menindo ban kenya ba ki syamru ya kaying sim kujung u kaba kila proof hadu umta baka di ke ying sim jom ki sedek ni ka ja was arajar snem bisi musha balong ba halu arajar snem bisi musha ka pol jom ki sedek ya syam ya ka jaka ka ba kenya ki merat nama ubi no kum ju ru ya ka ying sim ku ju ka ba adi mi ki awat pnia ma baka di ha ka pol jom ki sedek ba kumbang laong mana niat ka dah map yang ke Old Jerusalem mah. Kani ke di north, kani ke di south, ke west, ke east. Hakapor jong Melkisedek. Kadon kawak Kidron, wak duk Kidron. Na pang mini east. Kani ke di kawak Kidron. Wak duk Kidron kamde kawak bahek, kabar ni. Balong ru kani wa duk kidro kadon duk menta. Aku tu pol om ba ka jindon juki brio. Ka population ka kadon kumba ars pak tam ni Kemu dang dunam ha. Balong ba ha ka tu pol kini ki area. Joka map menta jongka mengi ong ka Old Jerusalem. 400 latai kan ro ka pol jomba Krisedek. Hoi la snai ka jak kenya yu blai. Ulah snai ying sim hanai 400 latai kan ro ka. Kadang long nature ha, kadang long baik kembajulang. Kidan dak jintai melumala ba kata ka ying sim. Manam kran ni jintai baro andeng kran tang balong min baik. But loong ba ha kan ni ka kadon uta ulum moraya. Takaba Abraham perenkam bangkinya Isaac. But laong baha uni ukliar lum jong ulum muraya Melkisedek syam la perenkam bang untuk body ulum. Ala puli Genesis aku kat ma la ikut untuk ba Abraham la lek bangkinya Isaac di ulum muraya. But Syusyuru la yathu ba hari ko por 4 tip ya ka Jerusalem kum ka Jerusalem la tip ya ka Salam. Ka jimbot ka dai ka jisuk na pulih Yesus ka saw ka nyau ka kendai syam ba dusim ka Salam. Pak yo ya ka kerteng Jerusalem kadang dai Salam. To. Kun ang ta jong Melkisedek. Kawan 406. Siya jar saus pak san po bisi. Ong ba ya kan ni jaka. Lasin sya de gejat beriu Jebus. Lani ki ancient Jebusite ada filia ki Google ni thok Jebus kan jinjar ni thok ancient Jebusite kemut pensyam ya ka jinjar. But ha kan ni por au Muslim kat sya jar saus pak san po BC ni shwa Chris ong ba ya ka kerteng Salam lapun kela sya kerteng Jerusalem. Baka jindan juki brio. Layak hen. Lewat ni dan kumba saus pak tam mo hamkiu. Ba laong susu ba ha ni ko por. Kini ki nong ki jat Jebus ne ki ancient Jebusite ki taken ro ban snai ki tunnels ban tan ban yada kunjuk ru ban yada ka wa du ki dron. Yele umno kapor jung Melkisedek laong ba kani kampat ro kadang mitang ka ying sim bat tu ni ki cakap kinya kena kapor bersensyal kini
kijat Jebus palong ba kilate kan ro kanang bagiale ban snai ki tunnels kumno banyadar ini ka wadut kedron to ulum lani ta ukliar lum moraya hat ko por yuni hat ko por kadi ke jaka pengat ma akaba kinong Jebus ki thongi sintiu ba ikan jakau ni hadam greens kemudian kiperan kamru ini ka jaka syok kaba boong ni syok krai empat dan ni ke jaka bayan ke tempel ke benikong ba saya syai sibit raya kemat beling ong empat dan kam ke jaka syam la pedan kam ke jaka bayan ke tempel benikong ba to kut na ang tama sepang gini ki Jebus day ha usia jasnam BC pan lani SK mushwa Chris habau David wan bentur thma ya kinong Jebus ki ancient Jebusite ar Samuel san nong khat rio dish pau dai tho ya ta story bau David usin shar no ha Jerusalem bat ubu kerteng ya ka shibentana khandau ha Jerusalem kanong ba u David lani city of David lagi pe ya kamat menta city of David kaya akani dan old Jerusalem begini ki area yang city of David kabani tip ya ka bangin syam menta kanong ba Jerusalem yang old city kay ka ba ule kalong ba utay yung siem kanong ba jong u kini ki area ni akini ki area utay ni bil bitang clear room akini ki area utay ka yung siem jong u kabaki khot hadu menta city of David nani kanong ba jong David bangi tip ro ka map jong Jerusalem ka berim nani ong ka kanong ba ka berim old city jong ka Jerusalem utay ka yung siem susyo ya ka Jerusalem latip kum ka jaka kumbang laom na ka history jong ka Jerusalem kalong ka ba sultanat kata latip kum ka jaka ka ba bulay ulap penmang na kamta kita ki khat ajaj jong ki jaj benru Israel ki bade ki khon jaka hakliar ulum meraya dan ki baong bau David usui kalam penankam dan tak kiong bau share dara benbu yang senduk jutang bau layok pat na kinong Filistia kabaki khot ketengka tabernacle dan ki baong yu pilihan lo meraya kiong ba David usui itu dan bagi kiong ki bawat ni kiong lasna ya ka tabernacle kenapa yuk bu itu senduk jutang ni ya syush kemat larangi pule kitab ar Samuel nomor rio kat bakat ar kat kendai kabatai bau David ulali ra ya kesenduk jutang syapo kenong ba jong u kabatai bau David uli ra ya kesenduk jutang syapo kenong ba jong u laong mana kenong ba jong David city of David kaya akani area kamde yang ni lai pulih dekat rio kat nyau lai thuk ruba kila penrung apa kata benekel ke bau David ulasna bandai syam la batai bade ulum moraya ne kumno bacu syuru lai thuk ba hakapol jung David kajing beranam jung ulum Zion Mount Zion bat ladang ni pek ya kajing dan ka location jung ni ulum Zion ni Mount Zion kamde ha badon uni kuliang lu moraya andre kadon ha kani kalau kishan jo Mount Zion don ha ka city ne ka kanong ba jung David kajing kali ka ong gumni balay David tay ka tempel banbo ya ka senduk jutang upunan kam ka tabernacle banbo ya ka jutang dan kibaong ba David usnai kita berkel ha ni clear lu moraya ni pulai ka khat ar hadu khat kendai jong ar Samuel no menriu isyam ba David ulai ra ya kesenduk
jutang jung syapok kanong ba jung syapok kanong ba jung bat khat riu khat nyo la ong ba la penrung of na ura kanong ba jung David la penrung ru hapok tabernacle ka ba David la pha banchna ni shamru ya ulum sayan upau nam hai tipor bat lakit jing mut sibun uni ulum sayan ka ba location jung de kanong ba jung David balai David umtai bat umla mentai kan ni ka temple ban bu ik senduk jutang kami ijung keli kadang ipule kitab Ar Samuel nang menyau dekat besar urusan boleh sya ya David bantai ka temple kumta ka senduk jutang hap sa do ha ka tabernacle sya bantai ka temple kumta ya kan ni ka senduk jutang ni ong Ark of Covenant ka senduk jutang ka sak bat ka dondu hapok tabernacle bat hangin perkut no ya ka jinyak nanti jong David kum muslim daipat ausnam kendai spa sanpau BC kamut swa kures kendai spa sanpau BC ka hiar ni kasnam ayat no arhajar ter ka hiar mentau poi kendai spa sanpau BC umi so usim bangi khot usim Solomon udi usim uba baro ki banana ma udi khon jong David bahak por ba usim Solomon usin syar ya kanong ba Jerusalem kajing dan beriu la batai kum lantat kedan kum ba shipho ajar tam e beriu mu ya khamroi ki por hakapor bu Solomon usin syar ka Jerusalem ka de ko wei kanong ba ka ba kring ba ya paro kinong wei ki bom ditrai ka kanong ba Jerusalem ki ba ki kinong wei la kring ba ki la pin shop bi ki nama ka jing start jung Solomon pikan mau Solomon di start ba ka bau blay lai bor benlo brio start nama ka jing start jung Solomon ban pin peng ya barok saudong kanong ba Solomon start ta ban bisa ki brio kan mau ha Solomon udah start lu ban pin peng pin internet kanong ba ka ba usinsya Solomon sedang ban pin bah ban pin ya ki jing sim kanong ba jung David hakapor David usna ya kata ka ying sim jung kanong ba jung David city of David kai ka ba Solomon ule usdang pen ha pen he pen ya shu ya ka ying sim hakata ka por ong ba ka clear lum jung umor ya ka padan ye kanong long fresh floor ba hangning isutho ba ya ka senduk jutang badan kata vertical kamde ha unulum ya kadang long fresh long ma hanu clear lo moraya kamut ba kampat dan ni amdan tabernacle amdan ni hang ni so thu ba kata no tabernacle kadan apo kanong ba jong David habadan ulum sayang ani city of David habadan ni ulum sayang lada pipule Ar Samuel nang menyau kat ak lai la ong ba Solomon ulas dang bantai ka temple banikong lamar blay ula jiet yu sapuli Ar Samuel nyau kat ak lai Ar Chronicle nang menriu kat kandai shko kat wei but Ar Chronicle nang balai kat banikong hadu ba Ar Solomon ula tai ka temple banikong ulum moraya la kan sai tu Solomon utai ka temple banikong halor ulum moraya sapulu hidup khat Ar Chronicle lai wei ba but Ar Chronicle no masan khat banikong bat ba lai thu ba Solomon upha le shem ya ka senduk jutang naka jaka badan ulum zian sya ulum moraya ban thap apo ka temple bulada bansna Solomon pa shem ya senduk jutang naga caka badan ulum sayan ju ulum moraya badai kanong ba ju David ban thap ya ka senduk jutang hapo ka temple bula da basna bat lai tu syuru ya kata ka temple pinsyam ya ka design jong ki mau ba ukun ro Solomon ba ini ki mau ki ong ki boss ni ong mau thop
kini mau ki Solomon pun ka mentai ke tempel mentai gini kenro men bahasyu ikan ro balaong di bestad ma pen bahasyu ikan ro nasai abang tai ke tempel siami ki mau ki bos ki bala design kat kum kapor jong Solomon kecing kelim ta kalong balai mahapok Bible dan ki benta bai ki kun Israel ki juang lu bagi di kun Israel namar ba ki Israel ki alum lang ha ka juk ka caka kum ulum siam skam ha ka bau blai usyong ba udon dekat lam ki namar ha ka nomba David don ulum siam don ka tamadikal ka jinya senglang ki Israel ki don ka sindok jutang ka dak ka bau blai udon haba ong siam ru ka thau ba ki kun Israel ki dei kita ka balang ka bas kam bala jit du blai ka balang bu blai u iet adu atata Israel no san khot men san puar khot men kong hadu nyau Israel no san huai khot balai kran Israel no sau khnai khot khat sau la penring dori ki kun Israel ki longkum uta ulun siam Israel no ri puar khot men kong hakaba ni ulun siam upa nam hadu kata kum ta Solomon buktai tempel halo ni ulum muraya wa shimpor hadu nyus nam pendap bantai ka haba ki breu kilami ban kieu haba ki breu kilami bat kieu ka jimbun breu kilami bat kieu menang ong kidan kumbas po jartam kila kieu bentai ska ar po jartam Solomon ka jing staju le no la teiru saya ka we kenong ba Syakatan sekni badan kakenro kebaki kot the cornerstone of the western wall. Kandong ba asenda kakenro pang sekni. Kini di sekni western wall. Kini long ba ulasna kakenro ke western wall. Bola peni tam syuk ikanong ba angni iong kini cornerstone of the western wall. Kabang nong u David ula peni ka namar kajimbon juga breu namar bau Solomon sunsyar ha Jerusalem kumba salpo snam mudor kajimbon breu kapoi be cerita ki benta salpo snam tap ban kau siem khatwe nang sapa babatai bau siem Solomon sunsyar salpo snam mudor kita lai snam salpo snam ru menta kajimbon breu kan no handai haki pon syar ru kunjuk ka jam ta ka kieu kajimbon breu Solomon haji statu la taibang sa kaway pa kanong ba on the cornerstone of the the corner city of the western wall kanong ba asenda kakenro syapang ini kane kadai syapang ini kamdai syapang syapang sakni kamdai syapang ini kan mau kata kadai syapang sakni kamdai syapang ini syapang ini amla banle unta namang kalong rana sampai ya kamap kalong rana kadon ko wadu kidron hang ni don lum olep wayang do unta hang ni kadon kpe agak samani abau jisu lek banduai inyak biang sing history dapat kebas kemat ngan penkut ang tai kajing sensia do Solomon ke bau lak yang dia kani ketempul halo lum moraya bat ke bawah tei penitenat ke nombak unta tetap ulah tawi ni ka nombak kepada syapang sak ngiru kumjuk nama bala roy ke jimbun breu hari ke pol ong ba ke senduk jutang nang ni kelak poi hang ni lara yang senduk jutang ka makan ni ketempel nama ada pendiang ka hadin Solomon pat mi sawi sim kita sibun ki sim ka ong ini kita not tak pon kita sim belong important ba peniyok ban baik jimun hadin sim Solomon mi sawi sim ubasan syari ke Jerusalem kata sim Hezekiah bat sim pa wa Bible ar chronicle ar kundai lenang kat ben kau tetar 10 kumnu sim Hezekiah ulang ni sim juda belalek bah kemat belai kai ga bau sim Hezekiah ulek long ba utai ya kenro syapang sat ni western side badan kenong ba batun mi sim Solomon shwa
Kani kadi tang kanong ma empat dan kenro uni hisa kaya utai kenro kani. Utai ru kaya yung si matmay ulom makapang sa ngi Western Hill. Utai ru hangi ya kaya yung sim jong matmay. Utai kaya yung sim jong badan uta ulom siyan matmay na ni yung New Mount Zion. But hado man tao ni ulum sayan matmay udan hani western side sa pang mi sa ni uni di ulum sayan but uni di new Mount Zion ni tu ulum sayan matmay menta udan hado unta tayro ya kajaka pelang hapo kanang ba David ka bagi khat ika kapung silom hangni utay ka kata kapung silom ayo des lang menang bakandai dekat Baningkong. Hadu kat way dan dipuli dekat bakat way la mention ba la keren sepang kata kapung kabai kat kateng kasilom. Hadian bo Jisu la penkia itu bre upang bakla naduk padang kha la ulata u da kana khamat ju ikenjak ndau ba ula bat akti bat apa ladap belek kentang la pha yêu ta uba pang mala banik beta hakapung sum silom ba kani kapung sum silom na dus hesegaya kidan ki history kidan ki jingja ke ba am tho ak bible nya banwa iki to kut nong ta la sing senchan dus hesegaya dan sunulum New Mount Zion yong ulum sian ba khamai dan kapung silom ni kanong ba jong David ba kani ketempel ni tong karang yang hi kumi kumagalong day part of snam Reus pa BC Reus pa san BC ani shwa Chris haba kinong Babylon ki yo pasen syari ke Jerusalem but ha u san spa prapun Reus BC day of snam san spa prapun Reus BC laong ba kila penjat penprana ia katempul kini kinong Babylon hadin bikila esensial ni Jerusalem ini laong ba san spa prapudio bisi kila penjat penprana ia katempul ke Baningkong batay do David kila penprana ini kila thang no sapuli RCM nong ba arsan dekat bapra do bakat tay thu ia kata jinja balapan peralah tang ya ka tempel Solomon tempel Baningkong balai thu ba kumba hadin kata ka jinja kumba nyau posnam ki Israel ki syaring rau sa Babylon nyau posnam ki lalong merau jong ki nong Babylon hadin nyau posnam pan balapan perengkang par ya ki la exile ki Israel na Jerusalem sa Babylon ki wan pan ki Israel sa Jerusalem pinsyam yang kata ke jing tho ar chronicle ndai ba la tho ki la wan na Babylon sa Jerusalem pinsyam yang kata pinsyam yang ke jing tho balap ye tho ka dei nyu posnam ar chronicle light real khat ar way ong ma hadin lokut nyu posnam ki wan pat ki Israel sa Jerusalem but nado usnam sanspa prabusan BC hado usnam sanspa katsan BC sanspa prabusan hado sanspa katsan BC shua okres laong ba kajing dan beriu kaladuna palat hadu kata nanta kijat beriu Israel hai thu ba ka jingdan beriu kaladuna hadu kata ka jingdan beriu jong ki kon Israel sanspa prafusan hadu sanspa khatsan lan fi ken kalong nyo posnam menang sanspa prafun riu la pen prai ka tempel Baningkong nadu sanspa prafusan nadu sanspa khatsan nyo posnam tek laong bagi awan pai pat sa Jerusalem
Kajing don juga kun Israel kalau duna hadu kata. But they hak dien kani. Kani kajana du kapo jung Ezra hadu Nehemiah pan. Haka jing alam jung serat babel Joshua kiyok pat bentai ke tempel ke Baal. Haka jaka ke tempel benikong ke Baal sak tuana. Israel na menkong ke Baal le thu ba usim seras jung Persia ula ailat biang yaki kun Israel bantai biang pat ya kenong ba o bantai biang pat ya ke tempel ke Baal jot lapra jungki. But ha u South Pusan BC ya kekenro bala tua kat kum kajing wat punya long ba na kini ki area kakenro Jerusalem ka nong no ini ki area kenro Jerusalem kalong Terang mah kaba Nehemiah ulatay biang pat yakan South BC. Bahani suku ma sai sien ngeri tempel Baal layang ni. Tempel Baal layang ni ikenro bala tua bala syak pendusmon la syak pentua kidan kiba la terang kumning tai la pendapat yaka Jika tempel Baal asnapat kamak dengan sak bumi hadin kini pan layang ke tempel Baal alapan bahapa ia ka kenro kabalap tua bat kaba la senjor kawan sa kawepat kajik sensyar no sipon ma kibak sensyar ka Jerusalem kibak pikmat ikanong ba Jerusalem But kani ki ancient Greek. Kawan sa kajing sensyal yung kini ki ancient Greek lani ki Greek mendai lani ki Greek menbarem. Kawan ba kini ki ancient Greek ki Greek mendai ki yok sensyal po Jerusalem. But kini ki jat beriu ki ba mani di ki wepat ki blay. Bamut ki ba mani blay tau. But ha kini por ba sensyal kini ki ancient Greek ha kini nong ba Jerusalem. Ubasan syar ni usim Antiochus basau. Perteng usim ancient Greek bi Antiochus basau. Ha usispa nyo pusan BC. Ha usispa nyo pusan BC. Kila penjat pentua biang ya kekenro syasir. Kila penjat pentua biang ya kekenro syasir. Kandai yang dikenro dan ditempul mah. Kedai yang dikenro Jerusalem bantur lek ma. Hatun kam pentua ya kenro. Dan ki kali kau mau jeling film rem film mendai sipik ma. La pentua bi kenro Jerusalem. Kabau Nehemiah wa asna muswa. Bab cusyurul ong ba. Kilatay pat saya ka way kaying mani jung belay jung ki bikot kay ka Accra Fortress. Saya wat ka Accra Fortress kadi kaying mani jung belay yu. Sa Syam kadi kaying mani jung belay Zeus. Thunder God belay perthat. Kada kidan ki film sipang du belay perthat deh. Kitu udi belay jung kini ki ancient Greek. Belay Zeus. Kadang ka film jung belay Zeus bro. Kakaba kini ki ancient Greek ingat hau tahu belai. Ki ong Thunder God. Belai jung perthan. Latai kani ka Accra Fortress. Kani ke Jaka belai tai kani ka Ying Accra Fortress. Kani ke Jaka ban control ban om island ba ki Jew ni ki Israel kin yo lekmon na Jerusalem. Kum ta ka jing im ki Jew kalong ka ba ba hadu ka ta. Haka po jung ni ki ancient Greek. Kalong ka ba adu kata nama kimyolat man mani ulay. Kimyolat man mani ulay. Ba kane ketempul hari tigi por. Kala sa yingja kala sa dum. Namar ba om sya ban pelong jin mani ulay. Henry House nam shispa Henry pusan BC.
menang ong shispa nyo pusan BC shispa nyo pusan BC pan shispa nyo pusam nyo pusan kijeu ha ka jingalam jong wei buriu jiu pakai ba kerteng Judas Megabis habai bum dan Judas Megabis loong ba kijeu kila job use im Greek kijeu kila job use im Greek da ka jingalam jong ni Judas Megabis adu kata ka jing longkodor ikon Israel ki ancient Greek kilong baklan yan ray kumno ki job pan dan jingalam juni Judas Megabis but ya kata kapor ke baki le lakot ya ka Maccabean Revolution da piawat Maccabean Revolution to plan ke digi jingale jugi Jew but ini ki ancient Greek but aba kila job ki Jew ya kini ki Greek la om kumno kila ya lom man khot biang ki lendo naga jai lebih benrung biang sika tempur ke ba but de hang ni ki Jew ki yo ban thang syarat biang ban pensya biang yang ke tempul ka ba la sadum pikan ma betul ka minora kalong hari bedur ka ba adik punya syarat nyau teli dia punya syarat bayang hatali ke tempul ke badan kilong layok man thang syarat biang ban pensya ka tei ke tempul ke ba bat ke ka baja loong ba habis kita ya ke umkniang kepadon ha kini kiding jong ke menora lada thang ya ke ding kamut katu ke menora kade ban me stang singi hane ke baja phala kalong ba ha ke jing duna jong umkniang kenaru kane ke menora po ke tempul kelane adu prasngi bat kum ta kiju leng ba ke jing jang ko phala kum ni kalong ba kila le niam kila le kemen ya kani ke jingja bat hadu menta ki le kemen ya kani ke jingja ki khot ka hanuka lane ka chanuka lane ka festival of light lane ka jingle kemen jo ke jingshai ki ong ka hanuka festival ju ye le ka ya kani ka hanuka festival hadu menta ade na kani ke jingja anrai ka jingpen kam ju ki ju ya kani ka ya ka ding punya syarat ka Hanukkah festival pan kalau compare kendian hang ni kidan pra teli kita ki bayasno pakai ding punya syarat plus bani pedang kalau kendai teli ban pen pau ki syarat kilame adu prasni kada saya lek kemani kini ka Hanukkah festival kade nadu kopor jong Judas Megabis ya ni ke jinja sepang Judas Megabis sepang ni ke Hanukkah penamlap ke Bible penamlap ka tang kitab apokrifa ka kitab kitab jung Katolik kadon gini kitab apokrifa kadon gini kitab jung Megabis pensiam ka pensiam ro ka kitab jung ki Jew ki ong ka Talmud ngai tho na dong sedang balai lo weno ini ka kitab jong Megabis na ka Bible ha ka jing pelek jing mod long ba ka de ka kitab ka bamsiam la persat no sim du balai kada la weno na Bible enray ka kitab Megabis kadan ha kitab apokrifa ka kot apokrifa bat ha ka kot Talmud jong ki Jew layak ho ikini jingja kani ka kot Talmud ang bakay kindia kalab kadi ka kot bala penbit penbiang ni kirabi ni kirabai bring bastard ka ja review ki bahapo Sanhedrin ki babatay na dong sadong ya ka jinglong bala ya ka jinglong jingman jingya enti jingja bala da bat ban sajaru kumta teter bat de hapo kan ka Talmud ru bala tho ba Mesaya unsawan pam Mesaya juga Jew unsawan pam ton ya aja story pa dia sedien story mana ki Jew da ka bagi job ya ki sensya di Greek ha ka jingalam jo Judas Megabis kilayok biang ya ke Jerusalem mat ya tempul
Bat hang ni ngikut no ya ka senam jong BC berniat pak ka senam jong AD nani Hadin Ukres. Lalu menengi ya senam BC tementang ya saya AD ni Hadin Ukres. Bat kalau kau ikut senam kain senam ni pekelaya na uwe sudah usispa. Mungkin usispa uwe layak na uwe sa usispa. Kabangi duk mentang ikan. Toh. Kawan ka jisensyar jong ka himarom. Himarom ka dai ka pasensyar ha uspa senam mankong. Jong uni edi. Anyo Domini edi. Bat hang ni laong ba kahimarom kalong kanlani ka Roman Empire kahimarom kalong baklang ni ta. But hang ni ka por usiem udi basensyar por du herat. But kajing dan breu ka population ka kiyo sya ki khatwe lak tam u herat ula pen ka layathu ba u herat ula sensyar ke Jerusalem. Ula sensyar ke Jerusalem. Langsung syari di Jerusalem. Ang ni kadon katu katempul balaya. Ubadai kuliah lum ju Morea. La penyar syu ya kelok kebadan. Ha kani katempul. Maka penhek syu ini ka Western Wall. Bak susu long ba ula kampen bah susu ini ketempul ke baar la repair om no la repair ini tempul ke baar la kam repair tempul ping dia but kumta ada kajing ketak ti ke jong u yang ni kenro ba ni kajing repair ini ketempul la ong ba pensiam mi ki mau kenro ni ki boss ki badan ke design ha ka po jong herat bat Solomon kum ta mentah Jerusalem la fin pek ya ki mau kan ro fin siam ya atli design ka po jong Solomon ni pa ro po jong Solomon ba ka po jong herat kai ke bo herat ule om tang kata utei ka yeng siem ya la dia utei ban snaya shibon ki khardap ki get utei ban snaya shibon ki khardap Shanot, temu syate, syate, syasakni, syamikni, syate usna kawe ka kerdap, syate kamu usna atli kerdap, syamikni usna atli kerdap, kani kawe kerdap lagi ka paunam haduk mata kayeng haduk mata lasil ka, sabatai kani kerdap, but Sya sakni badai sini west sakni tei sau tuli kerdap. Bat ka kerdap ka ponam hadu ka ta ka badan umta ka dei gani ki yong ka Golden Gate. Golden Gate lani ka kerdap isnai. Golden Gate lani ka kerdap isnai. Dan pun ki skala ni ki archaeologist ki anta bat ngai du kalak bandai ka namlak bandai rumoi gani. Dan pun kis kalau ni ki archaeologist bawa benia ekipor beren ki antar ni tu badan ke jingking mensyua dan ke jingking na ni na Golden Gate la ni ka kerdop isen Asia ni lum olip kalak bendan kan mak bendan de ong kalak tua no dan ong am de bendan syuai tho e ka baki wat benia ma Kaya jeng paunam jong gani ka Golden Gate ngan batai phi ha ki Kristan laong ba ujis kres urung kum umezaya nama gani katempul ka phai sa kani Golden Gate kani katempul ka khmat juga kani sa kani Golden Gate ka khadap isin ai kadau kani kalong ka main entrance berung sa ka tempul ni kum ta laong ba kani ka Golden Gate ani ka khadap isin ai
Haki Kristen ki ong kadai ka bau Jisu ular rungkop Mesaya ken mau ka jingja ka jingrong ju Jesus Christ lu kadai na ka phang mi ni badan uni ulum oleh badan ka wa do kidron ken mau ha Matias aphuwei iwei Markus khatwei iwei Lukas khat khandai aku prado op khandai lai pun riu adu lai penyo ka batai ba kumno ba Jisu urung syaka tempel syaka Jerusalem na ka phang mi ni kamdi sak ni ka phang mi ni badan ulum oleh buyan ketreng du entah lakren spang ni wa do kidron ka bau Jesus Christ la rum na kani ka khedap ka biki brio ki labuk di ding telai men buron u haki Kristen ki ong ba Mesaya jungi la rum na kani khedap haki jiu ki ong Mesaya jungi usawan men rum na kani khedap yaki Muslim ba ki ong ukres lam ler sarung na kani khedam ukres lam ler sarung na kani khedam to ngap sang tai ikut mak sakawi ka bau Herod le kalong bau uteiru ya ka Antonia Fortress haka phang sate hang ni phang sate utei ya ka Antonia Fortress kumangalaong menakan ni kenro dengan Jerusalem Musa kalau telat adu kata bendel termasuk bah ben pra di kajing statu heret kalau utai ke Antonia Fortress balik no ben kontrol dengan di tempel kebadan ni hajan senda jong ke tempel ben pek ben kemi ke tempel baar balaktif ru nama ulak takti di tempel baar kadau ai Herod tempel kajak tempel baar kami Herod tempel hendak ada tempel baar ni henry day haus nam bahnyau po idi la penjat penpra senam menyau po la penjat penpra bak la berat lut iki mau kenro ke tempel syapok ke kenro aka phang sak ni Western Wall la penjat penpra ya ni ke tempel labret iki mau syani ki phang jong ni kenro batip mentakum ka Jewish quarter hang ni kadon ke Jewish quarter ma kan mawa kan ni di ke Jewish quarter iju kim trek kio dulum nama ki ong dulum uba khod na ki ba khod tam kadon taban kel da kumno ki not ben kio dulum kim trek yo kejap tu kadang hadu menta kadon ni ke Jewish quarter hang ni ki penenkam kan miam jong jing lai dong ta kadang lamut lek kador menen tamba kalau lai no ma pen ida kador kum sai te sai pa in Google spesial kan ke Western Wall wadan ke Jewish quarter ban bat kita yang pang no do ta nama apa ki yo i ni ki mau jong tempel la sa penham la sa berat no nothing the drong support bat Matias apsau al nong ru ban pendat iku jing ong jong Jisu ya umau un penhap no kin mau apa la fi pe Google Maps sunang kumno ka tempel ka dan sini umau dan sini kin mau ma ka po ju harat unde bus ka yang ta tempel anu lo moraya usnaru ya ki yeng building ne ki yeng he ati po iki taro la brelut takadau antara benda ni ka ki mau bau Jisu ong ka keren lang ya kan ni ka ki yang pakidulan ban berat no sang neru takadau ka bidai ke tempel ru la sak berat bidai kini ru kadau hajan kan ni kadan ke gap hajan kan ni kidan ki mau bahak spok kan ro kila benda kim dai than kita kan ro jong ke tempel kila benda kan ro jong ka ki yang pakidulan por jong uheran toh la sak berat entah la sak pentua entah nadu nyopo hadu ulai spa snam idi hadin ukres hadin bela penjat ke tempel baar la sen syar ki nong roman ki bamani de ki wepet ki belai joki ki bakhot lawan pat de ki we ki nong roman bakhot iki ki Western Roman Empire bak ini gini kita ki nong Roman ki bamani da ki we pat ki belai
Hakapor basun syar usim hadrian ban hadin balak tentuai kan ni. Undan tempul su ni kapor. Undan tempul su ni kapor sulong clear lum baik. Hadin balak syak berat kentai ladan gini kimau ni jan Jewish quarter hajan gini hakani ka tenro jang kapang sat ni. Ki Jew ki yam so si adu unta ki badai ka Jewish quarter ki le yang ni jinglai. Hadin balapan perai gini lalek gini baro long ba usim hadrian. Hadi jung Titus mah usim hadrian. Ha usnam shispa lai penreu edi. Kai pun lalek hadin rock capture ula shim gini nong ba Jerusalem. Nama udi ubamani de ki wei pat ki blai ki di blai thang. Bani de ki wei pat ki blai kom ta ulamun pengkelak kerteng no ini nong ba Jerusalem ula ayaka ka kerteng Elia Capitolina. Ken mau pastor klein dulu la batai ni. La pengkelak kerteng ni ke Jerusalem sipor dan usim hadrian na Jerusalem syaka kerteng Elia Capitolina. Ka jingmat basendat kalong ban perung no da culture kinong Roman, Gentiles Roman. Ki Jew kila do bor ba sakamalut ulatay ka tempel bak ke bau hadrian le ulang ba ulatay ro ka tempel ha ka kerteng ublay junki ublay Jupiter. Ublay Jupiter kadau pol takli ban yalap mal rumput ki culture. Kadau takli ban yalap Jesus Christ. La rumput di culture. Apo kanika nong ba Jerusalem. Ki apostol ki hapan dai kai ba. Blay gila nong blay Zeus, blay Jupiter kam tak. Sebab taklik ba. Hadin ki Jew la duk bor la sakmamta. Kini ki gentle Roman Empire ka jisucia usim hadrian kilatay ulatay kani ka ying mani jong Jupiter. Ha ka cakap bayang kani kai ka tempel ba. Bayang ka tempel mani kau ka tempel ba. Ulatay ka ying mani jong blay Jupiter. Handrai berpendap iku jing ong baong Jisu Matias apsa lai puar lai pusan Marcos katlai arpu pra hadu lai puai Lukas arpuai arpu kendai do lai pulai bagi kun Israel ka jat penriu ka bomla penduk jat ngak kan sakhilung bat imbiang hakapor bakapor kan jalan ni kaliur kan wan pat kum taru ya kerteng Jerusalem emsyam lala bat penkeladu. Na ka Elia Capitolina kalawan biang sa kerteng Jerusalem. Day hadir kaja kini baro lasdang shwa hausnam laispa hadu ndrius pa edi. Laispa hadu ndrius pa edi. Hadir kani kalong ba ke Jerusalem ketika Elia Capitolina sedang nangis kemat-mat lawan mi sa kawai ka hima ka baki ong Byzantine Empire lani Romanus Empire lani ki ong kai Imperium Romanus dari pipek ki film sa stop Byzantine Empire pensai i kalama ki wa ki ong no Imperium Romanus kadai kapor jong kini ki Eastern Roman Empire ka Jingsen Shah jong Konstantin laispa adu ruspa edi ka kemiu Konstantin hadin bal ailat iki Kristen ban maniplay like lord ki ong kerteng juga kadai Helena kalapen prano ini ke tempel jong belai Jupiter bakalashna Shibon ki mani ha ulum umet kelasna ha ulum gol katha udon ini ha ulum gol katha ha ka pungsum Bethesda katu ka jaka bu Jisu ula penkia yu bre belapang lai prasnam lasna ke ying mani ha ka pungsilom lasna ke ying mani ha get samani jaka bu Jisu itu wai lasnai gi mani bat lai tho ha ka clear ulum moraya bayang ka tempel banikong baar
bat ketempul Jupiter kila syu'i kuntu bat la ailat iki breu bantung bantam sai sin ke cakar la free ha kapor jo ke Helena ka kumi kapor Helena ka Byzantine Empire Imperium Romanos ka ne cakar la pentuana ika tu ka ying belai jung Jupiter la kuntu la free na kuntu ha kapor la free na kapor bala syu ailat iki breu bantung bantam nuclear lom mo kan mau nuclear lom la syu ailat ki breu bantung bantam Henry la mi sibon bat ki yung mani hati por la mi sibon ki yung mani ba pila bensyam hadu mutai kita ki yung mani dap pura spak senam wan spak senam bah nyo por pelayak la jempoi tat sukut la jemput tat last empire kini en pekut na anda lakut ke spak senam banrio kawan ke spak senam kabanyo pisau thor kom khen spak senam mentang idam spak senam bayu 21st century yo 21st century idam spak senam apoi tong ngan batai ma sya bangan rung syakaneka spak senam banyo lakut ketu ka Byzantine Empire lakut ketu ka Imperium Romanos jong Konstantin kawan sa kapor house pas nam banyo 7th century ngan batai suar kom keng pas nam ma kumno ngiyo ni em house pas nam ba kuai kumno ngi ong ba jisu lawan ar hajar senam munsuang ya bantip kadang ngi ong han uta jisu lawan ar hajar senam munsuang dah kali kumno wan hajar senam sakale temdera aktif karukom keng jingdap cispak senama iwe hadu kendai tai cispak adu cispak kendai arspak adu arspak kendai iwe du kendai cispak adu cispak kendai arspak adu arspak kendai laispak adu laispak kendai sauspak adu sauspak kendai nang ta sunspa adu sunspa kendai riuspa adu dapat kelas betul lama riuspa kendai plus ta nyuspa adu kendai kayaknya adu urutan senang kajerong adu aku wei 21st century nang ta praspa adu praspa kendai spa adu kendai shi hajar adu shi hajar kendai nanta wan shi katway spa adu katway spa kendai ni long okay ma katar adu katar spa kendai katlai spa kendai katsau spa adu katsau spa kendai katsan spa kendai katnriu adu katnriu spa kendai katnyau adu katnyau spa kendai katra adu katra spa kendai kat kendai adu kat kendai spa kendai po kendai arhajar adu arhajar kendai po kendai ni mentang idan hau arhajar pusau tani represent ni mo 1st century benitong sparks number ar, sparks number lai, sparks number sao, sparks number sun, sparks number real, sparks number nyo, sparks number nyo. Buat aku kenyo biang. Sparks number plus, sparks number nai, sparks number show, sparks number katway, bakat ar, bakat lai, kat sao, kat sun, kat real, kat nyo, kat pra, kat kendai,
arpo buat juang milak cross you 21st century. Ngingim lak man yo you 22nd century. Ngilak ayap 21st century. Kat pun poi arajar arajar kendai telah mana bedang im. Kadang ni dang yak ni arajar arsa. Kadang ni im hau spak senam aku wei. Deha uni spak senam banyo. Riu spak adu riu spak kendai pu kendai. Kenapa ya ke tempel kebaan deha ni senam masak tuan lah. Nhiều phô thế, spark sen nhiều phô di first century, jisu one first century kan mawan. Kadang nang ni, haduh ni, lalu ngam arajar senam jisu one arajar senam suai. Kadang kapat kun arajar kenai, dang ong jisu one arajar senam suai. Nala cross ni, arajar sispa, aduh arajar sispa kenai kamun jisu lawan lai arajar senam suai. Saya ay try story lah radang perkaya dang iya. Dan mentang ni dang ong nyihap ong baik kerak ni lawan hajar senam suai. Tah. Ada poin tu sebut mah yo di syai. But hani ke spas na banyo, mala ong ini spas na banyo. Kami sekolah keniam bertemai po Middle East, keniam Islam. But they house nam riu spa ado chispa laipo. Spak lai pohon. Aduh ni. Lalu ni. Rule. Dah ni ka Arab Kalfat. Lani yang ke Arab period. Kaba kahima tu kapor kan mau kapau nama kadai kahima Umayyad. Laong ba ka Jerusalem kalak-lalong penong ba kiriu ngai Islam bangi ong Muslim. To how clear lo moraya kay gabi kita ipan kenal kapol jong ka Byzantine payalaong bakal long free dan kay gabi kini kinong kini ki Arabic ki Arab kile along ba halo lo clear lo moraya hadir bigla sin syahid dala dia ya kan nomba Jerusalem. Ya kan nong ba Jerusalem. Ini aja dekat map barin bimo kan ni. Ini di kenya map entah tak lahir lah Jerusalem. Ladan di New Jerusalem mau New City. Hanu kuliah lu mereka kalau orang menem bah kapol jong Konstantin dan ni ai. Ke begini ki Arab kile kalau bagi sna ya ka wei ka yin. Ka bagi khot ya ka Doom of Rock. Ni ka yin jong umau siang. Bat kan ni ka Doom of Rock ka yin hadu unta. Kan mau Doom of Rock ka yin hadu unta. Ka ba tin Arab ki ong kan ka Doom of Rock kubat as-sakhra. Ni ong Doom of Rock. Henry hak Muslim ki ong kubat as-sakhra. Bat kan ni ka yin hadu unta. Beli bagi kisnai kani kayen Doom of Rock, ang ni Doom of Rock yang kisnai ni kayen Doom of Rock. Te kan kani ni Doom of Rock, kayen kubat as-sakhra, yang kayen jong umau siang. Kenal kani misya kamlong kani kadai ka bala repair mentar rumah. La repair mentar nadu pas ni menyau tu. Kan ni senop ya do mentar. La repair tu. Toh. Lak penyang di kini ki Arabic atau kepor. Balai bagi penyang yang ni ke Doom of Rock hang ni pada dulu Morea. Namar kingek ba Prophet Muhammad jengki larang nak rubli Allah but kita iru kum kadak bangsa kan mau badai hal tahu kuliah lum Abraham punya Ishak. Kan mau Muslim kini Abraham punya Ishak lum Morea. Sakawairu tiang ba dai hari ulum clear lum moraya belai Allah ciki ulara no ya Mesia au Prophet Muhammad na uti clear lum kada kita ini ke Doom of Rock waju ong ika bakade ka mas jing sya kam de ka mas kade ki ong shrine kade ka shrine kade ka
ka perda ka baka ya umau. Takada ka design dari pipet apo jangan gedum from ka design kalong ka perda jan. Kisna kata kador bahkan long design ka jan perda. Ka belai jan perda belai. Belai kita kan ni ban dayo umau basanam hadu kata ta baki nget ba u Izak au Abraham ulat kenya yo Izak hang ni bat Muhammad ulah syarang na ni hapo aja kan ni dum of rock dan nagum ni mtan ye pelun kemut kadi bita ka shrine lani ta jaj perda belan isna ka dor jo ka mas pan ki ong ka shrine isya kamte ka mas hapo aja ka sentar dan uni mau kida kerpang adu ta to bat hajam jong ketika Doom of Rock. Kebayang aduk minta kani Doom of Rock. Batnya kani kejaka kani area ki ong itip aduk minta kum kai. Kum kai. Kenal. Tempul mau. Tempul mau. Ndai haki Muslim ki ong Al-Aqsa compound. Kimong Temple Mount yung Al-Aqsa compound ni. Andai Pakistan yung Temple Mount. Bagi kijiw ro, nomor bagi kisyen makadon ke temple penikong ba. Andai haki Muslim yung Al-Aqsa compound. Balik yung Al-Aqsa compound nomor ba hang ni Pakistan ya ka. Kamas yung yung ka Al-Aqsa mas. But kadon ro compound yung Al-Aqsa compound ni. Tadi kami akan lihat stay, kami dan sendal ke Al-Aqsa. Kemudian hang ni kata ke Dome of Rock, hang ni kadang ke Al-Aqsa. Oh sorry, kadang sepang the East Al-Aqsa. Kadang hang ni badan ke Golden Gate, hang ni Golden Gate. Jam ni kadang ke Al-Aqsa Mas. Kadang tu. But hak ni kalong labu keteng ya ka dakawi kejat keteng ru aka jimbut di yang Al-Haram Al-Sharif kira ni Al-Aqsa Mas kitau kenang yang ni ka Al-Aqsa Mas ikan ni ban baki rumit Muslim baki poi Jerusalem kindali dawai po congka kenal ki Muslim kum judwai ni Dome of Rock nda jing dawai Dome of Rock kenal kata Dome of Rock am syak bandwai dan ki Muslim klik bandwai ki dawai ni po Al-Aqsa Mas Dome of Rock kadi tang jaka ban yada ya ban saken mau itu mau ba don balangek bau di lom raya belas kenya yo Izak ba bala rong no ru ya Muhammad baknge kicu arki Muslim Henry kapor bandwai kade hang ni kejimplik mo kade ni kai ka bakile ru kolong bakila sil no ne khang khadap no ya ni Golden Gate Gani Golden Gate deh, aduh mental lasil ka, lasil no ini Golden Gate, yang pen kadur Golden Gate kalau gumno ini kedap isnai, kani kadang cepang mingi, kadi Golden Gate, lasil ka, bat apa deh, akamat jengka labu di kimau jengtam, kayak gijimut, pas lendat maki Muslim kitin, dah lah yo, penuh play kani lah unsawan ke kurs lamler. Andai kijiu bagi kuah adu kata benak pelit kan ni, nak ngek ba umesya unrung makan kau. Apa kumta histori kat pun mah kedai makan lomba Islam. Lakran ni kepas bayat musya, kran ni proses badan ni kita. Kan lomba Islam bayat kita. Hang ni adu nak kadon ke Dome of Rock, kadon ke Al-Aqsa Mas. Kadon kau kani ka kadon kani ka Jewish quarter. Kijiu kita sang ru kata beliau kejat ni kimnut. Dikiyat yat. Kau Muslim kita pe kijiu kipet kita ya. Yayap yayam. Di bentiu ru. Kita kipet kijiu yang ni. Ka Dome of Rock ada kata. Ada aku syuadan jing yale abe. Akan di Temple Mount. Kajing jur adu kata, kajing isi yap adu kata, ni sakit kama adu entar. Di tangi daw ni. Kajing yapan yap iwe ru
ditang dari daw ni tempel mau nani ka Al-Aqsa kampon. Di kani di history kabajai kanong ba Jerusalem hadu entah ni scam piru ya dan ta spas ngan ba kuai ni scam bu Jesus Christ ulawan kung Israel ni scam bang usawan pan baro tidak kisien ni pau bu Jesus Christ ulawan sisa bagi eki baro bala batai abi ni wat ni ti bnia ni syam ba sisa kadai ba sisa blai jungi ulong blai ba sisa klem top klem lome ka history jong Jesus Christ jong blai jungi kalong ka ba sisa ka jingya ku jong uru kalong ka ba sisa bat ka jing mi pat ku jong uru kalong ka ba sisa